Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke lapha wengane zakwethu sila esikuthulela khona ke indaba ke ezenzeka emculweni kaMaskandi wengane zakwethu. Iyatrenda ke lapha ke iback cover yomculi kaMaskandi wasophongolo ke lapha ke. Obizwa ngogovozile ke laphana wengane zakwethu i-tourist la sophongolo ke laphana wengane zakwethu i-CD cover yakhe laphana ke ubonakala ke efake ke iwiki ke laphana wengane zakwethu okuyinwele ke sabantu besifazana abantu abaningi ke balokhu bekhale njalo ukuthi ke lensizwa ukuthi isaphila khona ke ezweni lezimpisi noma ke isike elinyizwe ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho uma uke wayibona ke i-back cover kagovozile ke laphana wengane zakwethu ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizovo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile ucinze subscribe, cinza nebell ukuze uzohlezi uthola njalo ama-notification masiposta ivideo entsha si-channel siyabonga.